Imaynallam, semana tukurjunña, wasillanchikpi videota hawaykusun. Kunanmi, riqsisqanchiklla masichanchik watukaypunqa, Quechua hinallataq yunka llaqtakunata. Kuskamanta hawaykusun, kimsa, iskay, huk. Perú suyunchikpa hawanta pawaspa. Amiguchaykuna, lliw Perú suyunchikpa hawantam pawachkani. Devernimi llapallan peruanukunapa allinnin hawari. Maynaña karupi tarikuptinkupas. Wakpim kachkanku Clara, Joseipas, hawaykuq uraykusaq. Hayli, Constitución del Perú Librum. Imaynallam kanki, amigo. Kusisham kachkani rikuykuspay warmakuna. Imatam ruwachkankichik wasikichik hawapi. Colegiomantam hamuchkaniku, campo comunalman rinaykupaj. Chaypin tayta mamakunata cosechapi yanapamusaqku. Hampiwan hakuchik? Arini. Kimsa amiguchakunam campuman chayaruspanku, tayta mamankuta yanapanku cosecha uharipi. Hatun miski papakunata, llapallan campesinokuna kallpanchakuspa llamkasqankuta. Estadoan kuskam ñuqa hawarini comunidad kunapa derechunkuta, identidad cultural ninta. Llapallan peruanokuna, hinallata hawa suyumanta hamuqkunam respetananku. Identidad culturalja runakunapa kawsakusqankuman hina yachayninku. Constitucionja rinanraqmi huk llaqtakunaman. Chaymi kunanja Perú suyunchik yunkaman yarinja. Kunanja yunkapim kachkani, kay regionpiqa achkampim tukuy ima kan, petróleo, gas natural, tukuyniraq sachakuna ima, hawaychik, wakpim iskay warmakuna challwachkanku, uraykusaq rimapayayku. Imaynallam kankichik warmakuna. Pitaq kanki? Ñuqam Constitución del Perú kani. Ñuqamanta uyarirqankichikchu. Manam. Chaymi kaypi kachkani. Riqsiwanaykichikpaq. Derechuykichik respetasqa kananpaq. Derechukuna? Imataq chayri? Runa kasqanchikirayku. Peruano kasqanchikirayku. Comuneros nativos kasqanchikiraykum derechuyuq kanchik. Uyarichik. Comunidades nativas kunapaja, achkam derechunku, tiyasqanku allpa, yaku, ununku, kawsakunankupaj recursos naturales kuna. Muhukunawan, yunkapi kaq tukuy imawanmi, warmikuna artesaniata ruwanku, turistakunaman rantikunankupaj. Ari, llapaykun mikuniku, hapischayku purun uywakunata, taytaymi huk harikunawan kuska, animalkuna hapijrin. Tukuy chaykunam identidad cultural niku. Ñuqam munani yuyayniyku respetasqa kananta. Yachankichikñachu imapaq ruwasqa kasqayta warmakuna. Yachaniñachus hinam, derechunchikkunam, deberninchikkunam, yanapawanchik, yachayninchikkunawan hasiya tiyaykunanchikpaq. Chayna, warmakuna, kusikunim hamkuna riqsiykusqaymanta. Kunanja musuqmantam ripunayña. Ichaqa maypiña kaspapas, hamkunawanmi kasaq. Yunkapi kaq warmakunam Constitución chayaykusqanwan riqsisqa hipakunku. Sonjuymi ujarikun suyunchikpa Constitución nin kasqaymanta. Perú suyunchikpiqa ancha yachayniyuq runakunam kanchik. Achkatajmi recursunchikkunapas. Achka peruanukuna, hinallata hawa suyukunamanta hamuqkunam llamkayta munanku mineriapi, agriculturapi, petroleopi, gas naturalpi. Chayqa allinpunim suyunchikpaq. Ichaqa ñuqam hawarinay chay llamkaykuna muyuriqninchikta ama hangrachaspalla ruwakunanta. Llaqtakunaman desarrollo chayananpaq. Kutimunaykama, amiguchaykuna. Wow! Ñuqapas anchatam kusirikuni Perú suyupi pajarisqaywan. Kamri ama qunqankichu. Identidad nisqawan llaqtaykipi tukuy ima kasqantaqa yupaychanapunim. Kunanja Constitución hinara purayta mastariykuspa ripukusaqña. Tupanakama!